Ka Voice of the People's Party mentah kesengi ka khat khandai tri ber arja arpsa ha ka jingalam u president rangba ka seng uba arden mela basayumoy kala hiar semau that raisan constituency ban pan ka jingkersan ki pajba na ka bantau kurtong MP jong ka seng u Dr. Ricky AJ Singkon ubanya khoni ka election MP na Shillong parliamentary seat ha ka jingalang pajba ka balapan long hayo markasa haba ajing kran hakani ka jingalang uba arden ulaong bakiwa kitulong ki badan menta bat ki balong ki bakhoj basuba hadin san pu ars nam kin sekala long ki umbi nolor kata ulaong bakumba ki pajba ki jupo sniu baki haban thiet ya ka umdi kan sapoi pat kapor bakin haban thiet sagi klong air ban ring mensim lada kimpet jingai manu biju posnio ki bala kamya terba bangin haban thiet ya ka bangin di nanta larangi nyempet sejai kan poi ko por dengan haban tit segi klong air pengen ring bensi ya sip dah menong ikran kai menta apa ma lari ki pai ba yem soto dei no kata dau ni pamat abang ni pet ke chilong cuman ki wei ki chai bende ni ki wei ki ri ka o lari yo mangi ko mi gani gani ko ki pai ba be haba kadon ke jingkang pom ni haba kadon ke jingkang tiru yong ladang ni don ni ke noelam ni badon ni ke jingkit kle ladang ani mana orang mepi orang beli kawan kata ke jingkang beli kami kata ke hukum beri ban kang pom ni beli kami kata ke hukum kaberi ban kang ti duyong ani kumno haba kumta ki breu ki chonga kumno fatin le kinim le kin bam le ki tu betri ding kin bam le ki tu betri duyong kin bam le ki tu betri mau tu syap ngan kli kata ke jingkli Banar ki ang la kang no ban pom ding la ne ban ti royong kade namar ki breu ki le dusman ni kamarang ki breu ki le sentan ke pom patar ke ti patar kata kalau rai ke jing penjat ki kamarang la kalau kum tangan ong ki pat ba tong ni sange swa sipor ke pom ding ki tong ni sange swa sipor bi kane ke ti royong tong ni sange swa ki por baro namar ba don ke jing kang ke jing mana ba kang lawan ke jing kang ko hukum bani ban kang baka dau ba ki ai kalau namar bani ki breu ngempet lam ya kamarang ke komuno la modon ke jing kle kana amar kalau ngani tom tong in sang thmai na do kata nado menta kanong show bangin ti pathar kanong show bangin pom pathar kanong show bangin pinsne kamarang ngin traino nado menta ni ka kom ti tamas sumari kamarang pom tamas sumari kamarang upriu unyo kakamai ke kaji kamarang uganim henry menta di ang kang ti doyong kabaki trot ti doyong di spa ti ya sniu na kilinti kisi nado kamai upai ta jung yo kamai shu kita girong kami di magkasani ka yeng dahil pagkilik kamang sulit kimya siyo namaraka kapag ka jiya kayo ito ka siya kayo manay mabakamdan ka jingkit kali di kong ipay babi kinoyang mo yung kumnong pikwa o dan di mo nga warden masruhap ha harawang umdan kam suwan panak nublay ipenyay bahaya kata kubor kata nga di ka jingkren ka siya nga kapag nga kren hapo mau senra mga kanaw namarang jukren niya kapag ang juperhat Banam jukren kan mencapai ke jimut ke berkat ke jumlah. Nong amdan kam ban panam no blay shwa bangan yap bangan thok ke jai mriu namaram pachi thok. Takum no panam ke bangan pat jule. Ya basi. Nrai ngomong bangan dan kam shu ban panam ke blay ya ki jimtot ki jimna. Ya kita ngap panam pala ke por. La shibe jala ban panam ke wi ki jim bakala ke jumlah ngadip. Kajaya bakala ayungan bakala kumubriu nama ngatip na dito kumubriu ngam dan kampan panap shwa bangan yak bangan thok ke jai mriu namar na pachi thok ko ki pai babi namar kata rao kinong alam di bakumno the voice of the people party kami namar kata the voice of the people party ka kwa ken ko bagi pai ba ki kwa anala that election ki kwa ayu ki pai ba ki kwa nong kren assembly Wah nong keren na sabri waiban keren ni kecik HB kena ikai waiban keren ni kecik HB nong regioni waiban keren ni kecik HB ke homka waiban keren ni kecik HB ke nong kaya SSC waiban keren ni kecik HB ke beri bersyong sekaput kani ka sarkar yang dia kala top ingi hagani ka session gomba ki prish ka jingong jiman sekaput kala long jai jai mengani ngawan spok handuli ngongi ki pai ba kumno ka jingong jiman sini kalau suk jai jai kyong shalu pin jai jai haba tangra ku nibio shu kamu mun pada jing suk ka dei bagi brio chingi kimio shu mangrep ya kata pyong ka jing shong suk la man shong suk haba nibio shu watang mangin balangin singi ko ki pai babi ki brio ki wap nong kren
assembly ki MLA jong voice of the people party ki haman ra shibun ki mat po assembly ki tu ki mak kini ki bagi pai ba ki kai pat ini malah po don shibun ki bagi mioru banikan dai nomor kata raw ni ko akan barong ini radai ka po bagi pat ba kin perkha sange no ken ka tu ka ji ta ka jing slow e ka ji ta ka jing slow be ni slow pop e bangalakum simpisa ta e ngahap tat pe yang tu hi ba simpisa ko ki pai ba la ringi jit yo brio la ni ga brio ka ai pisa ngim lat na ka pap ni pen scam ya ka pap la hang ni hapo markasa la khot yunu samlang o he ka ni san pho cha ki le bom ni pai ba oddo handai u shen ya san pho cha u le u bom u la pen scam ya ka pap bom brio la na ka brio le ya u la pen scam ya ka pap pen ya brio ne lo ru ya ka tu ka ni kam perkat kunungan suli bom itu beriu kandau ngan le na rakaliti ula pengat dele na kapap bom beriu ana kapap priak beriu kapap ayu ka bangile habangi ji yu beriu ni ka beriu ka bai pisa ni peniak ye ka lawe ke jodi kon ki ti ki jana ke jopi pateng la pateng ni tan arsut ye ka jagari ke ji kan kalalong kari ka baduk ku magalong ta kitu ki baji ya ubriu lani ya ka briu ka bai pisa ko ki pai ba kam dei ka jing jit ka dei ka jing shathit wei binga shathit ngin jam dau ka long briu man briu. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।